Ki te ao marama, ka pana a Darlene Tana I te ao porotiki. Kei te korokoro o te parata ia, I whakatārewa tuatahi tana tūranga mahi mo ētahi whakapai hara raweke e pāna ki te kamupene a tōna hoarangatira. Nā wai he kātahi ka heke atu, kua puta tana pāti me te kiake, me wehe ia I tana tūranga pāremata. Kei a Marena Mane tēnei pūrongo. E rima marama noa te roa o tōna noho hei mema mo te pāti kākāriki. I naia nei, ko mutu tōna noho ki te whare pāremata. Tino a kaha tautoko kia Chloe Rawa ko marama. I te mei hara tēnei me te māma te hautu tēnei o nā waka, engari kaha tautoko tā rātou I whakatau ai. Protecting our planet and caring for our people are core to who we are. And as co-leaders, Marama and I have clear expectations that our MPs are guided by those values and maintain a high standard of behaviour in everything that they do, both inside and outside of Parliament. I tētahi hui papāho ki te whare pāremata, I tono te pāti kākāriki kia rihaine ia. What happens next? The ball is presently in Darlene's court, and we continue to reiterate to her that she should resign from Parliament. We set up Chris's business manufacturing, selling and renting electric bikes. I puta tuatahi ngā whakapai I te marama o Maihe, me te mea hoki I whai wāhi a Darlene ki ngā mahi whakangao manene I te toa pahikara o tāna tāne I mua I tōna kuhu ki te pāremata. I take no joy in having to expel a member of a caucus, and our commitment to tackling and ending migrant exploitation remains unwavering. I te marama o Mei I ara ke anō tētahi whakatewhatewhanga mo te whakakorenga o tētahi kōrero kai whakatairanga mo te pānui pōti, nā kei mua tēnei take I te aroaro o ngā prihimana. What's really clear is that Darlene Tana was not upfront with myself and Marama as co-leaders, and to that effect, we instigated this process and we've got to where we've got to. Ko te pātai I naia nei kei mua I te aroaro I tēnei wā, ka pēhea te pāti kākāriki e orai mai tēnei take. Marena Mane, te karere.